Yes, kanongere ikaza no kuri Game Sport Hub bifuriza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda zanyu zose. Abafana ba Paris Saint-Germain mbabwira ngo congratulations, very congratulations. Abafana bandi mu equipe yose, abafubwo ndavuga ba Chelsea, aba Manchester United n'abandi bafana ba equipe atandukanye banejejwe na resultat zonetse uyu munsi, cyase banejejwe no kuba equipe ya Paris Saint-Germain ikoze back to back, cyase ikaba equipe ya Arsenal itabashe gutwara Champions League. Mbabwira ngo congratulations cyane abafana ba Arsenal. Nabo mbabwira ati pole sana kabisa bibaho pole ndiyo mwendo gake nirwo rugendo byibura urabona yuko equipe yanyu ikintu iri kubaka ni ikintu kigaragara cyase ikintu koze ni ikintu kigaragara. This season ishobora kwanga, next season bigakuna cyase the next, so ni umuntu kwihangana kabisa. Ariko none equipe ya Arsenal imaze gutwarwa igikombe cya Champions League, cyase ihushije Champions League, iba finali yayo ya kabiri ikinnye mu mateka yayo, zose iranazitsinzwe of course. Ya mbere yayitsindiwe i Paris, ya kabiri itsinzwe na Paris, so no gutegereza tukareba ibizakurikira, isizongera kugera kuri finali sezita cyane ibindi. Ariko nanone ikindi kintu, abafana ba Arsenal muri rusange ntago bigeze bishimira imisifurire. Bahereye kare mubona minota ikiri mibisi, even na mbere ko Paris Saint-Germain yishyura kintu mu gice cya mbere agendaga ba complaininga bibaza why gute bino bintu bishoboka bite, eske ni gute ibintu nibi ugenda mbona bagenda hari ibyo batumvikana kugera kuri penalty ya Paris Saint-Germain. Bamwe muri bo bakagenda babihakana nanone, so kugera ku ikosa uwitwa Nuno Mendes akoreye Noni Madueke, abantu benshi nibwo bahise bakwira imishwaro. Nimba ariko twabivuga, abantu benshi birabatunguye, ntibabyumvishaga nyine uburyo uyu musifuzi w'umudage adatanze ino penalty. Gusa nyine n'ubundi barakinnye, resultat irangira gutyo, equipe ya Arsenal ibura Champions League gutyo. Ariko nanone nubwo bavuga nta kidasanzwe kibaye, nyine equipe birabaho, equipe irakina igatsindwa, indi igakina igatsinda, kandi nyine just uko niko finali imera, finali barayitsinda. Umunyamakuru wa hano mu Rwanda n'ibyo kubona avuga ngo finali iratsindwa ntikinwa. Ariko uko biri kose equipe ya Arsenal byibura igaragaje ikindi kintu, cyase yerekanye ikindi kintu cyuko as long as you try, uko ugenda ugerageza niko nyine urugendo rwawe rushobora kugaragara. Equipe ya Arsenal mbere yuko itwara shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza Premier League ino season, yabanje kuba iya kabiri inshuro 3, bigaragaza yuko nyine yabaga ifite urugendo, yabaga irimo igenda yubaka, igira utuntu dukihindura, ikareba ino season byangiye igahindura kugeraho itwaye shampiyona ya muri UEFA Champions League. Muribuka urugendo Arsenal yari yaragize, cyase muri ku rugendo Arsenal yakoze bwa mbere, muribuka ko yavanywemo na equipe ya Bayern Munich ku giteranyo cy'ibitego 3-2 nimba mbyibuka 2024. Mko match ya mbere bayinganyije 2-2, batsindwa kimwe mu Budage. Baragaruka batangira hahandi bari bageze, cyase bakabahereye kuri bya bindi. Sezo ishize 2025 bakurwamo nino Paris Saint-Germain n'ubundi. Match ya mbere bayitsinzwe kimwe ku busa cya Dembele, cyaje ku nota wa 4 ngira ngo Emirates. Match ya kabiri bayitsindwa 2-1. Uyu munsi rero bageze finali, batsinzwe na Paris Saint-Germain ku ma penalty 4-3, nyuma yuko witwa Ebreches yayihushije, Nuno Mendes ahita yihusha, byari byongeye kugarura icyizere afana ba Arsenal. Ariko uyu munya Brazil Gabriel Magalhaes nawe agiye gutera ya nyuma ya Arsenal, cyase ya gatanu ya Arsenal arayihusha. Match irangira rero equipe ya Paris Saint-Germain itwaye igikombe cya Champions League, iba Champions League yayo ya kabiri mu mateka, iba Champions League yayo ya kabiri twayikurikiranya back to back. Nuvuga ngo rero
tugiye gutegereza turebe eske batwara n'iya gatatu bagakora agahigo ka Real Madrid. Sesita hase urugendo rwa Arsenal turimo tubona igenda itera intambwe igira imbere Sesita noneho yagira finale ikaba yatwara n'igikombe. Ibyo byose rero n'ibindi byinshi nibyo turi butegereze tukareba, ariko nanone nyamuneka mubwira ngo nimba utari wakanda subscribe, ikintu cyo gihe cyo gukanda subscribe, sharing ino video abantu bose uzibashimishijwe n'ino result. Inshuti zawe zose zishimiye kuba equipe ya Arsenal idatwaye Champions League izoherereze ino video cyangwa se sharing ino video. Ariko nanone ku bafana ba Arsenal n'abandi bafana bose muziranye ba Arsenal, ababa bihebye baba gize ikindi kibazo, bwire ngo bibaho, niko football imera. Barakaye cyangwa se barimo bumva yuko equipe ya Paris Saint-Germain n'umusifuzi batababane cyangwa se yabibye, bibaho. Niyo mpamvu na Arsenal muri Premier League yatwaye hari ibyemezo umusifuzi afata abantu bakabyibazaho, kandi of course iyo icyemezo cyafashwe kirimo ku disadvantage niko nyine abantu bareactinga. Ariko nanone byibura eka abantu babanze bishimira urwo rugendo. Arsenal kubikorera amafaranga menshi bwira yakoreye, iko inose zikorera amafaranga nizabanje gukorera amafaranga, nubwo season nziza burya idefiniswa n'igikombe rukumvikana nagahinda gutsindwa finale ya kabiri ya Champions League, kubutari watwara Champions League na rimwe. Ariko nanone reka tureke kwibagirwa urugendo equipe Arsenal ikoze guturuka muri no myaka nk'itatu twari turimo tureba kuva kimwe cya 8, kimwe cya 4, kimwe cya 2, uyu munsi ukabugeze finale ugatsindwa ku ma penalty. Ni ikintu cyiza tsindwa nanone na equipe nka Paris Saint-Germain. So bivuze ngo sezitaha Arsenal ishobora gushyiramo imbaraga ikaba yagitwara byahinduka kuko uko igiye kwiyubaka niko n'izindi zigiye kwiyubaka. Ariko byibura hari urugendo, hari n'icyizere, kandi bitandukaniye ahanini no kuba equipe ya Arsenal byibura yaratwe na Premier League. Niyo mpamvu biri buze kora no kuba mwakwakira bino bintu mukanabirenga. So bafana ba Arsenal babwira ngo mwihangane, bafana ba Paris Saint-Germain babwira ngo congratulations, mwishime mucelebrate. Bafana bandi ma equipe mutifuzaga kubona Arsenal twara Champions League no mwaka, namwe babwira ngo congratulations, mucelebrate, mwishime, kandi nyine ibintu byose mumenye ko bibaho muri football, ni ibintu bisanzwe muri football, byose birashoboka. So bafana ba Arsenal nimba mwumva koko babide penalty, mugire ku comment mutubwire eske mwabonaga ari iki kibura. Kabona ongere mbabwire ngo nimba utari wakanda subscribe, nyamuneka ongere ukande subscribe, ubundi tujye duhora tubana hano kuri Game Sport Hub. Ciao ciao.